Jinavendin û çand radyodan gelden başgudarên hêja îro 11 Adarê 2024 duşem li Brukselê saet 8 li Amedê deh gudarên hêja em nûçên saet 10 pêşkêş bikin demdema azadiyê rêvera bûye. Devleta AKP kanûnê xwe jî bi pê dikin, dijî ehlaqî, dijî mirovatiye, tecî te herî giran li ser rêberê me serokê pede dînin. Em bi sêknawa lanet dikin û şermezar dikin. Belê greva birçîbûnê di roja 106 de berdewam dike. Çalakê greva birçîbûnê ya girtiyên ji doza PKK û paşkê bi daxwaza azadî fîzîkî ya rêbera û çareserkirina pirsa Kurd di roja 106 de dewam dike. Girtiyên siyasî li girtîgehên Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê ji bo azadî fîzîkî ya rêbera û çareserkirina pirsa Kurd biriyên demokratîk û rakirina tecrîtê di 27 mijdarê de dest bi greva birçîbûnê kirin. Li ser navê girtiyên siyasî Deniz Kaya 12 Sibatê daxuyînêk de wiha got. Ji bo rakirina tecrîta li ser rêbertiya me di 27 mijdara 2023 de dest bi greva birçîbûnê kiribû û me ragandibû em ê di 15 Sibatê de derbasî qonaxekê din bikin. Lê ji bo bandorê li pêvajoyê li derve hatî destpêkirin û li xebatên hilbijartinê neke me biryar da ku piştî hilbijartinê derbasî qonaxekê din bikin. Em çalakiya xwe greva birçînê bi dûr veger heta piştî hilbijartinê dirêj dikin. Belê li binarê Qandîlê amadekariyê cejna Newrûzê hate kirin. Newrûz ve îsal li binarê Qandîlê bi duruşma ji rêber rapora azadî ji bo pirsa Kurd çareserî bê pîroz kirin. Komîtî Amedekar a Newrûza Qandîlê daxuyînê da çapemenî û banga tevlîbûna Newrûzê li herkesî kir. Emîne Mihemed li ser navê Komîtî Amedekar a Newrûzê daxuyînê de wiha got. Şahiye îsal a Newrûza Qandîlê roja 21 Adarê saet 12 de dest pê bike. Em ê îsal cejna Newrûzê di meha pîroz a Ramezanê de pîroz bikin. Werin li hemberî dijminan helwesta xwe diyar bikin û bi hev re banga serketinê bidin û bibêjin em ê li hemberî we serî netewînin. Bi pêşengê rêbera bu tevger azadîxwaz a gelên herêmê em ê Newrûzê pîroz bikin. Meşeleya Newrûzê 2724 salin venemiriye. Riya Merûnê dike û wê rê nîşanî me bide. Gelê me yê Welatparêz meşeleya Newrûzê niha li hemû çiyayên Kurdistanê li ser çiyayên Zap, Metina, Avaşîn û Zagrusan di destê gerîlayên azadiyê Kurdistanê de ye. Meşeleya ku niha li çiyê Qandîlê pîroz e, werin em bi hev re vî agirê Newrûzê geş bikin. Werin em bi hev re cejna herî kevin a netewî pîroz bikin û banga azadiya rêbera xwe bikin. Belimna ji berê xwe bidin xebatên ji bo hilbijartina xweciya Sûyekê Adarê. Li Îdirê şahiya gel pêk hat li Ceyhan û Seyhan û Artemetanê biriyên hilbijartinê hatin vekirin. Dem Partî li Îdirê li taxa 14 mijdarê bigere hate cemhev gel eleqeyekê mezin nîşandan. Namzetên şaredariyê Necla Kum û Mehmet Nurî Güneş bi gel re govend gerandin behsa girîngel bijartinê kirin. Necla Kum diyar kir ku di gelê Îdirê xwedî li vîna xwe derkeve. Qeyûm 4 salin tiştek ji vî gelê re nekirin. Feraseta me ew e bê cihêkariyê destê xwe bidin herkesî û bigere bimeşin. Em ê di Sûyekê Adarê de serketina xwe bi vê coşî li vir pîroz bikin. Mehmet Nurî Güneş jî vê peyamê de bê li netew ol çanda binêrin ji bo bibin şaredariya herkesî em derketin vêrê. Berdêla wê çi dibe bila bibe heke lazim be em amade nebidin. Bes bila armanca têkuşina gel be hemêz kirin be. Dem Partî li wan navçî Artemetanê jî biriya hilbijartinê vekir. Namzetên şaredariyê Wanê Abdullah Zeydan, namzetên şaredariya Artemetanê Cemîl Komî û Rabia Başa Koç, endamên meclisa dayîkê naştê û têja û gelek kes li divekirina bûriyê de amade bûn. Hevserokê Dem Partiyê Wanê Veysî Dilek çi da zanîn ku Sûyekê Adarê wê dawiya qeyûman bînin. Namzeta Artemetanê Rabia Başa Koç jî got bêjin Dem
دماجن و جوانانه و بچن سر صندوقان. ابوالله زیدان جی دا خویا کرن که دسویه که آداری ده مازباطین خوشون ده بگیرن و بشه وروش جگل را خدمت بکن. دم پارتی لعدن جی خباتین خواه بلست مشینه. لنافچین سیهان و جیهانی بروی هلبجارتنی آشنان هاته بکرن. نامزتین شاردری ادنه عریفه چنار و محفوظ گلاریوس. نامزتین شاردری سیهانی سور اوزون و محمد Karakış. Namzetin Şaradariya Yüreğir Şükran Efetürk u İbrahim Kocaman. Namzetin Şaradariya Ceyhane Delal Mamuk u Cemal Gök. Namzetin Şaradariya Çukurova Feruze Gümüş u Mehmet Can Çelik. U Namzetin Şaradariya Yüreğireci Karataş Aysel Türkmen u Vehdi Oral Amadabun. Dikandar esnaf u halki Navçin Çukurova Ceyhan u Seyhaneji Livir Amadabun. Namzetin Şaradariyan Yek Biyek Ağvin İşaret بگیرین که هلبجارتنه که رو خواستن هر کس بچه سر صندوقان دنگ خواه بدن آشتی و دموکراسی پشتی خافتنان درین بریان هاتن وکرن. بله لهامبورگ جبو پشکری دم پارتی شاهی پیکات شاهی جالی کمیته پشتوانی دم پارتی دپی لهامبورگ لسالون هیت هاوس پیکات خلکی دپی لهامبورگ بیشتر بون جو کمیته آمدگار İlhan Akdeniz Jibuş Nuva Bedes Kısna irade bank legal kirku pişkiri bedin dem parti. Parlamenteri sepede ya Hamburg'e Ali Rıza Şimşek. Şaraderi Beriye Depe Burhan Kocaman o parlamenteri Beriye Muşe Doktor Ahmet Yıldırım ji akvin. Ji herkesi xwastin xwedil rumata xo nirxên xwe derkevin. Piştiya xaftan Ozan Piru Genlik Hozan Hasan, Hozan Ahmet, Hozan Hakimo, Hozan Benaf u grup Yörem hünera xwe peşkeş kirin şahî bigerandina govendê bidawî bû. Belem niha jî berê xwe bidine wanê li wanê êrişî jinekê hate kirin. Li jinabinavê zêşe li pêşçavê zarokê xwe êrîş li hate kirin. Bûye nêzî petrola cem ya li dora kolana îskeleya li navenda wanê pêkat. Jinabinavê zêşe bi amûrekî tuş êrîş li hate kirin. Çavkinên herêmê gotin nasemê kesî êrîşê jinêkirin hate zanîn û bûye li ber çavê zarokên wê pêk hatiye. Heman çavkaniyan got jina ku hate birîndar kirin rakirin nexweşxanê û kesê ku êrîşê wê kiriye jî hê jî nehate girtin. بله به نوچه‌جم برای خوابدن باشور کردستان صدو سهونه روزنج روزنامه‌وان سلیمان احمد آگاهی نای گرفتن. روزنامه‌وان و ادیتور بخش عربی آژانس روزنفس سلیمان احمد دی 25 جودمه هده par 2023 li derê Sêmarka ji alî hêzên pedekê ve hat ravandin û sed û sûneh rojin tu agahî jî nayê girtin. Hefteyek piştî wendabûna rojnamevan Silêman Ehmed asayişa pedekê dihûkê daxuyanek de û bikir hat ku rojnamevan Silêman Ehmed li cemane wî dakir ku ew ne rojnamevan e. Rojnewsê jî bi daxuyanekê ragand ku asayişa dihûkê derewan dike. Silêman Ehmed rojnamevan e û nêzî 5 salin li ajansa wan wekî editörê beşa erebî kar dike. Parêzerê Silêman Ehmed Neriman Ahmed Reşid ji diyar kir ku wan û koma parastina Silêman Ehmed gelek serlêdan kirine. Li asayişa dihûkê û desthilatdarê Başûrê Kurdistanê bi eşkere destûra bingehîn pê kirin û nehiştin ew muwekîlê xwe bibînin. Em amadekarên dikin ku serî li dadgeha federe a Iraqê bidin. Parêzer Neriman Ehmed got pedekê heta îro تکیلداری موکیل ما سلیمان احمد تو آگاهی پارو نکنه. پدیکه جولی و جانا موکیل ما روزنامه‌وان سلیمان احمد بپرسه. رایدرن روزنامه‌نویسی داخوینک دان و داخواست کردن کو درباره سلیمان احمد آگاهی جرای گشتیره ورن داین و دمل دست وره بردان و هاگوتن. امجی جان ادیتور خواست سلیمان احمد بفکرن و ما سریل نتوین یک بویشی دایم. بلم نهاجی بحثا
هوزان دلگش بکن دنگ برخوادن و سرهلدان هوزان دلگش. هوزان دلگش یک جی هوزان مین ازدی بو و بستران خوابو دنگ برخوادن و سرهلدانه. هوزان دلگش ده سالا 1952 دل گنده فیسخینه گریدای نسیبینش دای بو اینا ده 12 سالی خود فیری تنبوره بو و ده 14 سالی خود جی ده چالاکیان ده درکت سردکه. ده سالن 1970 دل نسیبین شرناخ جولمیر کوان ویران شار دیرک و شمرخه بیشتر چالاکیان بو و سترانین شورشگری گوتن. هوزان دلگش ده سال 1978 ده آلبوم خواهی کمی بناوه قیبن دستی پارامه درخست. پشتی به ساله که مجبور ما کوچی آلمانیایی کرد. هوزان دلگش سال 1983 ده تبی هنر کومه بو و دکومه برخوادن ده جه کرد. ده 40 سالین خوین هنره ده برخوادن لکردستان آنی زمان. هوزان دلگش 15 آذر 2017 چو سردروبانی خواه و 11 آلبوم به صدان ستران لپی خوشتن. یکی ستران انوی نافدار جی لمردین لباگو که و ستران لمردین لباگو که نه منه یا لهنگ و قهرمانه نه یا کچ و خورتین کردانه من تنه گوتن انوان گهاندن سبروشه همه داوی بلتن خودجه به سترانه که جاره کدن هوزان دلگش ببینه. ولی ببینین خودی لنرخین جواکی و دیروکی در دکوه اسما احمد و که به ناسا زکی جوان لقامش لبچکنا تابلویان لطوره دیروک جل و برگین کردی خودی در دکوه چه دکه اسما دیار کرد کود نه سالی خود دست بچکنا وینی انکر واگود اس 16 سالی ما و سالی که تبلی پرورده وینی ام بوم حتی نها من 10 تابلو چکرنه. اسما دست نشان کرد که هنر گرینگه و دبه همو جوان به تایبتی جن به هنر رمجول ببن هنر هست و بیرا جواکان آسوی مروان خورده که. بله هجمارا نویا خوابونی به سرناو لکیه سو ششان سران آسیای هاته بشاندن خوابون دمجار خویا ده هجمارا خویا 221 دباله دشنسر کمکوژه حلب چه و ماشه تا لکیه سو شش سران آسیای درخسته پیش هر واد سرماشت دجی جهدان خواندن روزنامه‌گر مهناز قزل آل سر فلسفه جنجان آزادی روزنامه‌گر مهناز قزل سر سرلدان جنجان آزادی ویده بیجه جنه کرد ایران خودی پیشگیری که گرینگن و تشتا دکاره پس نتفگر جنین کردستان بده هبونا بهیس آجنین خودی ماف و لیپرسینه کو خودی پشتوانیه کور آهمو گلین ایرانیه خبونه به ماشت سوج در مروی در مروی ایروجی بردوام دیگه جهدان خواندن هفسروکا که نکه زینب مراد بیجه کم کجه ندیجی کردان به پیمان لوزانه دست بکر به حلب چه دوام کر ایروجی لچاین کردستان بچکین کیمیوی ددومه بله نوچه داوی جی ایران گشتین هوایی جبو سوریه را وستاندن سروکری خصنا ریبواریا هوایی ایران محمد بخش درباره مجاره ده داخونی داگود هر دو ولاتن پلانکر کو سالانه 50,000 گشتیا جبو سوریه بینه برای کردن. جبو ویجی هفپارن هر دو آلیان هاتن تثبیت کردن و پیواجو برای ودچو. لیج بر هن روشن تایبتین لسوری ما چونو هاتن گشتیاری به سوری را وستان. دماغ وزارت کار درب ایران راگینه و چونو هاتن و کبری دست بکه. دمهن داوید فرماندارن پاسدارن شورشگرین ایران سروکی یکنیا آگاهیان فیلق القدس علی آغازاده د 21 قانون بوری د انجام ایلیشی که هوایی ده هاته هدف کرد. برپرسی محور برخوادنی سوریه جنرال رودی موسوی جی د انجام ایلیشی که اسرائیل ده د مالاویه حریما سید زینب ده هاته بو هدف کرد. آژانس رویترز بریان هارا گاند بو ایرانی جسدما ایلیشین اسرائیل فرماندار پای بلند این پاسدارن شورشگر پاجدکشانده. بلیم هاتن داوی بلتن آخوان به سترانه که هوزان